Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda di Belang Bintang, Aceh Besar. Selamat datang di Aceh. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang bawaan Anda yang tertinggal. Bagi Bapak dan Ibu yang duduk di bisnis class, kami persilakan untuk turun terlebih dahulu. Kami mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia, anggota Skytrain. Ladies and gentlemen, we have just landed at Sultan Iskandar Muda International Airport in Belang Bintang, Aceh Besar. Welcome to Aceh. Please remain seated until we have reached our final parking position and fasten seatbelts on as well. Passengers with flight connection are requested to consult our ground staff at the transfer desk. Before disembarking, please make sure to check all your personal belongings. Business class passengers may disembark first. We would like to say goodbye to all passengers and thank you for flying Garuda Indonesia, member of Skytrain.